Ćao, čao! U ovom videu pravimo rusku salatu. Ruska salata ima više različitih verzija, njena istorija počinje u moskovskom restoranu Ermitage. Originalnu verziju ove salate izmislio je Lucien Olivier, kuvar ovog restorana. Salata koju danas pravimo više podsjeća na jednu drugu salatu o kojoj ćemo govoriti u nastavku ovog videa. Za nju su vam potrebni oko 100 g kuvane šargarepe, isto toliko kuvanog krompira, oko 100 g kuvanog graška, takođe 100 g kiselih krastavaca, 2 kuvana jaja, oko 100 g šunke, 2 pileća bataka, otprilike oko 200 g i 400 g majoneza. Recept ću vam ostaviti u opisu ovog videa kao i neke specifičnosti prilikom pripreme, tako da možete tamo da ga pročitate. Kada sve sastojke skuvate, ohladite, iscedite i pomešate zajedno, ovaj recept je gotov i nema tu neke velike filozofije. U nastavku videa možete da pogledate kako izgleda priprema ovog recepta korak po korak, dok pričamo o istoriji ovog jela i načinu njegove pripreme koja varira od države do države. Kao što sam rekla, rusku salatu je stvorio 1860. godine kuvar belgijskog porekla Lucien Olivier, koji je bio kuvar Ermitaža, jednog od najpoznatijih moskovskih restorana. Originalni recept je danas ostao nepoznat, jer je bio tajna, međutim, poznato je da je salata sadržala tetrebe, kavijar, zelenu salatu, repove rakova, kapar i dimljenu pačetinu, a recept je varirao i sezonski. Dok je u ostalim delovima sveta ovo jelo poznato kao ruska salata, u Rusiji se naziva salat Olivier po svom tvorcu. Originalni recept sastojao se od originalnog Lucienovog majoneza, koji se sastojao od francuskog belog vina, senfa, maslinovog ulja i nekih skrivenih sastojaka. Mnogi su dolazili samo da bi probali ovu salatu, a neki su pokušavali da ukradu recept za čuvenu salatu Olivier. Jedan od njih je bio Ivan Ivanov, Olivierov kuvar. Kako je Olivier pripremao salatu u samoći, Ivanov se ušunjao kada on nije bio tu i pokušao je da rekonstruiše recept Olivierovog prijeliva. Kasnije Ivanov napušta restoran i odlazi da radi u drugi moskovski restoran, gde je počeo da sprema sličnu salatu kojoj je dao naziv stolični ili salata glavnog grada. Današnja verzija ove popularne salate koja sadrži kuvani krompir, kiseli krastavac, grašak, jaja, šargarepu i kuvanu govedinu ili piletinu sa majonezom je verzija ove salate i malo podsjeća na originalni salat Olivier. Ovo je u stvari slična salata koju ja danas pravim. I ovakva verzija bila je nezamenljiva za bilo koju sovjetsku prazničnu trpezu, posebno za novogodišnju noć, zajedno sa sovjetskim šampanjcem i mandarinama. Kako je vreme prolazilo, recept se proširio Evropom i svetom. I iako je ovo jelo originalno poteklo iz Rusije, današnja ruska verzija često uključuje samo osnovne sastojke, kao što su krompir, jaja, grašak i ponekad kiseli krastavčići. Meso može varirati od piletine do teletine. U Italiji ruska salata je popularno jelo koje uključuje tunjevinu, crvene paprike i ponekad masline. Poslužuje se kao tapas u barovima. U Francuskoj salat Olivier zadržava ime originalnog tvorca i sadrži osnovne sastojke. Kod nas, dodavanje šunke ili nekog oblika suhomesnatog mesa je uobičajeno. Ja, na primjer, volim da dodam pečenicu. A kiseli krastavčići dodaju kiselost i hrskavost.
Italijanska verzija ponekad uključuje i malo senfa u majonezu za pikantniji ukus ili se koristi pesto. Sve u svemu, sve su to neke varijacije sastojaka. Neke verzije uključuju sito seckanu jabuku ili ananas za kontrast slatkog i kiselog. Peršun, kapar ili vlašac mogu se dodati kao začini. U vegetarijanskoj verziji potpuno se izostavlja meso, naravno, a može se dodati više povrća kao što su paprike ili kukuruz. Ako hoćete dijetalnu verziju, koriste se grčki jogurt umjesto majoneza kako bi se smanjila kalorijska vrednost, a zadržala kremasta struktura. I kako bi se povezali. Što se tiče nekih savjeta, da biste dobili savršenu rusku salatu, mogu da kažem da sve sastojke isečete na jednake kockice. To nije samo estetski važno, već osigurava ravnomeran ukus u svakom zalogaju. Jaja ne treba da kuvate ni previše ni premalo, nekih 10 do 12 minuta. Zatim, nakon što skuvate povrće, pustite ga da se dobro ohladi i osušite povrće, to sprečava da salata postane vodnikava. Što se tiče majoneza, majonez je ključ ukusa ove salate i dodajte ga postepeno kako biste kontrolisali kremastu konzistenciju. Za laganiju verziju ove salate možete pomešati majonez i jogurt ili majonez sa pavlakom. Ja u stvari najviše volim da umjesto majoneza dodam pavlaku, a umjesto šunke pečenicu. Ali sam za potrebe ovog videa napravila rusku salatu sa sastojcima koje se najčešće spremaju na ovim prostorima. Ako već koristite majonez, koristite kvalitetan majonez, jer njegov ukus najviše dolazi do izražaja u salati. Ukoliko pravite domaći majonez, ukoliko se osmelite da pravite domaći majonez, on mislim da je još ukusniji. Majonez dodajte u potpuno ohlađeno povrće. Sad, ne preterujte. Količina majoneza ili pavlake ili grčkog jogurta treba da obloži sastojke, ali ne i da ih potpuno potopi. Salatu sa majonezom uvek čuvajte u frižideru. U međuvremenu, ako ste već isprobali neki od mojih video recepata, napišite mi u komentarima. Volim da čujem šta vi pravite u svojoj kuhinji, a ako niste, bacite pogled na ostale videe, sigurno ćete pronaći inspiraciju. A sada, da se vratimo ruskoj salati. Kada smo sve spremili, sledi deo gde dekorišemo. Dekoracija je onaj detalj koji može da transformiše svako jelo i da ga učini ne samo ukusnim, već i vizualno privlačnim. Ja na kraju premažem salatu sa jednim slojem majoneza i iskoristim neke sastojke za dekoraciju. Sada se igrate i koristite kreativnu stranu svog mozga. Na kraju, sve se svodi na to da uživate u stvaranju nečega što će biti lepo za oči, ali pre svega nečega što će biti ukusno za nepce. Jer kuvanje je način da pokažemo svoju kreativnost i da unesemo sebe u svoj obrok. Jednostavni sastojci, kada se spoje sa pažnjom, mogu da postanu remek delo, a ovo jelo je i nastalo kao remek delo. Ja sam za spremanje ove moje današnje ruske salate koristila kolutove šargarepe, trakice krastavčića i svež matičnjak. A sljedeći put će biti nekakva drugačija dekoracija.
ili je neće ni biti. Jer svi ovi sastojci su samo u funkciji ukusa, nikako u funkciji izgleda. I dragi moji, to vam je to. Ako vam se dopao ovaj moj video i našli ste inspiraciju za svoju sledeću pripremu, obavezno podelite video sa prijateljima, lajkujte ga i napišite kako vi spremate i dekorišete svoju salatu. I naravno ne zaboravite da zapratite kanal i uključite notifikaciono zvono da biste dobili obaveštenja kada sledeći put izađe neki drugi video. Jer ovde vas čekaju još neki recepti i drugi korisni savjeti. Pogledajte i druge videe na kanalu i neka vam kuvanje bude još zabavnije. Ćao, čao!